Danas ćemo provjeriti da li se uopće isplati peći kruh doma. Iz tog razloga ćemo maknuti sve suvišne sastojke i pribor i pripremiti kruh samo onime što većina ljudi ima doma. Prvo ćemo ispeći kruh, a zatim ćemo na kraju napraviti računicu. Pa krenimo. Za početak jedna zanimljivost. Jeste li znali da ostatke starog kruha možete ponovo koristiti u novom zamjesu? Ja ovdje imam suhi stari miješani kruh sa sjemenkama, 60 grama. I prvo ćemo ga pretvoriti u mrvice. Evo ga. A zatim preliti kipućom vodom i ostaviti da se namače oko sat vremena, dok umjesimo 500 grama brašna i 300 grama vode i ostavimo da odstoji poklopljeno. Nakon sat vremena dodajemo krušne mrvice koje možemo stisnuti rukom i ocijediti ako je potrebno. Zatim 150 grama kvasa i 10 grama soli. Pazite na sol jer krušne mrvice su već slane. A zatim opet miješamo rukom. Možemo malo mjesiti po podlozi, malo slap and fold. A zatim natrag u posudu i svakih pola sata preklapanje. Evo, 1, 2 i nakon 2-3 puta tako dizanje. Kada se kruh dignuo, spremimo ga u košaricu i u frižider. A sutradan pečemo, ali u staklenoj posudi. Pretpostavljam da većina ljudi ima ovakvu posudu, dok željeznu baš i ne. A staklo se i zagrije brže nego željezna posuda. I da, pečemo hladno iz hladne posude i pečnice, jer smanjujemo potrošnju struje. Zarežemo i ubacimo u pečnicu, 230 sa ventilacijom, oko sat vremena. Prvih 10 minuta se grije, a zatim još 50 peče. I nakon pola sata možemo otklopiti da dobije ljepšu boju. I to je to. Nije loše. Pečenjem iz hladne pečnice malo gubimo na izgledu, jer dok se kruh ne počne peći, on se razilazi i gubi oblik. No poprilično je mekan i tanke korice. Ovaj kruh ima 922 grama, a ako radimo bijeli obični kruh bez recikliranja stare štruce, ovim receptom dobijemo 800 grama štrucu. Ako bi htjeli daljnje nutritivno obogatiti kruh, a jeftino, mogli bi dodati pofurenu krupicu ili žgance koje nam ostanu od doručka. Ili kada kuhamo krumpir za ručak, možemo dodati 1 ili 2 i skuhati ga u istoj vodi. A sada račun. Za kruh nam treba 500 grama brašna i još 90 se krije u kvasu. Cijena običnog bijelog glatkog brašna, tip 550, u jednom trgovačkom lancu košta 72 centa po kili, što nam je 42 centa za naše brašno. Vode ide 300 grama i 60 je u kvasu, što je nešto manje od pola litre. I to je manje od pola tisućine kubika, pa smatram da taj trošak možemo izbaciti. Kvas nam je besplatan jer smo već njegove sastojke uračunali, a zatim sol. Kilogram morske soli je 85 centi, a nama treba 12 grama, što je 0,01 euro za sol, pa ćemo i to isključiti iz računice. Sljedeće je vrijeme, ono što je zapravo najskuplje u životu. No ovo još uvijek nije filozofski kanal, pa ćemo i to onda isključiti iz računice. Za sad imamo 42 centa po štruci. Najteže je bilo izračunati koliko košta struja koju potrošimo za pečenje, jer su se proizvođači dobrano potrudili to zamaskirati. Evo kada pronađe model svoje pečnice, u njenom energetskom listu piše da troši 0,69 kW po ciklusu. No otkriti što se smatra ciklusom pečnice nije baš lako, jer to nije niti sat rada pečnice, a niti duljina zagrijavanja. A na internetu sam našla oprečne i nesuvisle definicije. Pa evo, ako vi znate što je ciklus rada pečnice, recite mi, stvarno me zanima. Ali evo ovdje na istoj stranici piše da prosječno pečnice koriste 2,4 kW na sat, pa ćemo to uzeti za računanje. Po cijeni za moje jedno tarifno brojilo je to 22 centa na sat, baš koliko mi je trebao za pečenje. Iskreno mislila sam da će struja biti skuplja od brašna. Brašno i struja su skupa 64 centa po štruci od 800 grama, odnosno 76 centa po kili. E sad, u trgovačkom lancu bijeli kruh, doduše nešto malo manji, košta oko 1,20 €, a najsličnije što sam našla našem domaćem kruhu u velikim lancima je Lidlov domaći Kraft kruh, koji košta 4,23 po kili, to jest 3,38 za 800 grama. Pa onda smanjimo još malo pošto taj ima sjemenke i mogli bi reći 3 eura za kilu. Znači, ovisi kako gledamo na stvari. Ako uspoređujemo sa najjeftinijim bijelim kruhom, onda se definitivno ne isplati. Ako uspoređujemo sa Kraft kruhom, onda se već malo više isplati. Računicu nalazimo samo ako spravljamo kruh od skupljih brašna, sjemenki i dodataka, jer takvi i kupovni kruhovi su inače jako skupi, čak višestruko skuplji od sastojaka. No jedno možemo biti sigurni.
Kada radimo kruh sami, znamo što smo u njega stavili i da nema aditiva, poboljšivača i novih brašna od kukaca. I to je to. I vidimo se u sljedećem videu.